Video ka mbere kazaba kari kuri YouTube kabisa. Ewane. Niko turi kuvuga se ubu. Kazaba kari kuri YouTube. Uranyishura. Kugisenyo umukongomani yanzaniye $100. Ati gariso nataka shanje. Kuja ngshanjirishe. Baidu umena machinje au kulaza n'amafaranga. Akaisho kunyasa kabarirutse. Ntabwo site pitaka mubwira nti we ntana tano ngurampi byabuze nabyo. Kiruka. Narajyamye ndasinzira ndamedita ewana narakangutsira nga muntu pitanyitekereza. Ndica kaza ndayibura. Ndafugine ndasubira mu kamirano na nkweretsu. Mugenjamye no vumupira kudirisha ngo isani boy. Ewane. Ngo ngiranga muntu yanturamba n'amafaranga. Wambwira ukuntu wayifasha ayise kudirisha. Twaragiye kumasani nka saa sita z'amanywa iwana tuza nabi twaraburije tugiye ku Kivu. Abana baza amazi bakayinjiramo abatasi koga bakoga bicaye rukumva. Umugento rumwe yarafashe ngo cyagaze aragenda no hasi ngo mu mazi. Imyenda ziri kumuka ahantu twese twicaye. Ndavuga ko muzi koga ko muza amapororonje n'ibindi bitandukanye. Ukuntu mubere nje mwagara masa zikoga. Aba master baravuga ngo ngurawe ngo yogaga nk'ifida. Ngo afite inyogo ye. Ndavuga ni waje mu mazi ngo afite inyogo ye. Ngo afite inyogo ye yogamo ngo burari koga nk'ifi. Ukuntu yasimbutse byo byonyine to. Nabonye afite inyogo. Nabonye ko afite iyo nyogo ye kabisa. None nje byarangiye ndavuga umuntu uzi koga yaza agafatura muntu takamufata ko. Nagiye kubona mbona ngo mbona masi garise ngurukije. Bese nambara vuba yewe ndirukanka no muri marine. Ndavuga fandi. Umuntu ararohamye. Ati ngo ararohamye gose. Nabonye ku mazi hasi. Gentro bamusanze mu buye mindani. Baramuzamura. Kwara kandaga ko nawe. Kazaje ndibonera urufuro niko rurukuza rw'amaraso ndavuga hasi nakubwiye yaba utaranyirukanye muri geto yawe ngubu nta nugubu napfuye. Nawe rebira itashuru kureba iriya. Polisi zarinjiye. Ubundi gitifu yarinjiye. Aravuga ati ati mwongaze volume mukiremo ibifilime byiza. Kumbi imodoka iparitse hariya. Harimo Police National Interpol. Arimo ziyicaye. Ariko gitifu naramurebye. Ndavuga umuntu winjiye afite gahunda. Nahise ngenda ngaguca. Umva reba narasohotse. Kigera harambona ni hari ira etage uri kureba. Nahise mbeberamo ngaguca. Pita ngwati ya mbere ya kabiri mbona yigeze ya gatatu narasimbutse. Nakubise kibuno mu bisura. Ewe gango bingewe. Namazi iminsi bikimbaba. Inyogo yogamo. Uku niko yoga. Uburaya. Wallahi. Ntanugo mba mu Rwanda ngewe. Uburiye. Mu Buraya mu Budage. Muri Autriche. Wacyangiye iki rero? Impamvu nacyanze. Urukumva ikintu nacyangiye. Nabonaga abasirikari bikoreraga ibibunda biremeye. Urukumva? Kabona bafite nibi box birimo amasasu biremeye. Ndavuga wapi? Ntoya? Yasa mvuga wapi singiye kurasigwa ku rugamba mana we. Mbwira fani ndavuga fani. Tagisika nshaka. Fani yese njana kwa mushikiwe. Kubyumva? Ndaguha agasosi. Ndaguha isosi imeze bien. Ifite swaga. Ndaguhamo na brepa na margarine. Sibyo? Mwashanye? Ngo mukomezanye. Ino mfizi yose murayijya ndakapfusha rukana. Murayijya wa babiri. So. Katwike stage. Stage yiri kwa kabura abari waneza. Ba ibintu biri baguturi. Reba nakandi ntaga ka gatatu. Akanga. Yingina gasabo kinkaya.
mareri kabonye gasamiraga hejuru katarakora ku butaka. Ngo niki? Indurwe agasabo. Ndavuga ikira kitwaye ngo niki? Marere ni igisiga bita marere. Wana n'umushwi wakuze kirawufata ngo pa. Kandi nasanze ari abahinda sana ba Vijun. Afite inyogo ye. Yogamo ampaye nkaru kandi ko ni sibyo Ndishima umunsi. izina ry'Imana wallahi wangira umuzungu kano kandi no guca nge ndi kukureba napfuye kare ni ndigishushunga kuno mutsatsi ni waneza ni fureshi Imana we waremye abantu Ya mama we ngo yagiye muri Kongo. arahita Vaisa, umeze mbye? mezebe Bye bisobanuye iki? bye ni ibintu bishasha bisha novo fusha rukara yarambwiye ngo inyogo ngo nsoma ku munwa gwanje naramubwiye nti mbabarira wa mubyeyi we mbabarira zana izo ntoki zawe nzisome ariko iminwa zo sindi buzisome ati niwanze gusoma iminwa soma ku kibuno avuga mpaye nkata atagiye kumpa igisuzi ca danje turagaye ego Mana yaremye abantu hano ho haratandukanye ndikubona ibirahuri biri mu bintu bimeze ukuntu pfusha rukara niho nagabona rwose No wabona iki? ameza gari gafatanye n'ibirahuri Niho wagabona rwose ahantu ndi ndikubona no hirya hariho abazungu bicaye bababonye rwose kandi koko bari gushwanyaguza umwaka mushasha baguriye baguye tiguzabage rwose baguye tiguzabage rwose 22 cyangwa 22 22 ukwezi kwa mbere gasangiye na sepe sese wambwiye ngo ibingi ngo biragutumbisha tagafosha dokarase nayinywa ntabwo wayimwe ngo uyimare nose ukoze iki buriye n'umusomo wow papa wanje buno nabonye papa uzagusimbura wewe warambyaye ariko mfite papa wanje uzahindura amateka ganje ubwo muhogo wawe umeze ute mwa izina ry'Imana reka ngo tomere pe oya kiri chaka oya mwa gake kita wazanye kwica amakarito menshi ariko ariya n'ay'abakiriya oyi nibyo ndanywa kamwe